د چارچوبه پروپاگاندا و گشتکردنا شر و شیرین کردن و خوشکردنا شر و کشتن و شهادت و تشتین بویرنگی مدیا پککی آلیه عسکری گریلا تیوی فیلمکی درخست شوار لی بنرن شکته ده تنه شروع بچورو تق 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 چند حب شهید کتن ده داویده و اف دیساف چیروکا بمورالین بهستین کچ و خورتا بلیزن و دیسا تبلی ببن ایزنگی وی شری هانه شری بیواته شری بیدوز شری بی ناسنامه ناسنامه وی شری هانه هبه یک کو خاپاندنه و د خدمتا دولتا چرک دی د خدمتا رژیما چرک دی یعنی چرک و میجه چرک و عسکری چرک دخوازن خورتین کردا جوانین کرد ولو قرب نمینن ایمایشی سقط بن ایمایشی خسان دی بن ترسونک بن اف جباک قرب به yani به دست تفگرا خاپوچی داگر کر فیلمکی چی کرنه و قرأ إلان بحثا استراتيجية ديك وبحثا نظام شدك وكرتا آخفتناوي تيدي ديار بريس قرأ إلان شد بيج وآخفتن انتيدي يعني يان تيتلا فيلم تشيه أمس كيف سكن حياة أبدانك بالدرباس ماشي شو أوكي ألارما باكيكي بس اف ألارما هاني ألارما كي راستي يعني نا ألارما كي خاپاندنه ايه قرأ إلان شد بيج أم الگوري استراتيجية ما هي ونظانم چومي دجمن تيك ببن انجام بدست بقن شخوا چيروكين قرأ إلان وكي چيروكي شفانو گوري يعني كسك نما جيبا وردك يعني انگي داخویانی و گفخارن و تهدید داده و والا فیلمی کو اون کارن لی تماشا بکن مدیا پاکی که داخت شکیت نی چق 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 تق 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 وکی اوی فیلمی ویدیو اولیستیکین ویدیو شارو پفچونا و چی چلاوی ناو نیشان اوی فیلم آهانه یانونه بچن یانونه بمرن لکر لباشور کردستانی ایبره متحق واسه شیره تحق واسه شیره دستو زوزانه ده چما لآمده ولديرسمه ولميردينه ولشمدينه مانا چيال ورجي هنه قال تجي الورهية وحوالي تجي ورهية اگر هزارك 10,000 3,000 100,000 پشتگرو آلی گریتا لكردستان باشور هبه قاسيوان 2 مليون 3 مليون حوالي لكردستان باكر هي حمو درفت هر وی قهرمانی وی میرانی آهانه وی شریحانه وی تقتقاته از لور ببینم هرش دولتا ترک ربیجه یاونش درسمه بچن یاونی بمرن یاونش آمده بچن یاونی بمرن یاونش از مچو دید از داوید از بحثابه مجارم يعني روشا باكوري كردستاني جواكا باكوري كردستاني مدید برای هیجا هپگه گریلا تیوی نظانم کی پکه المهم چه ببره يعني فيلم لقوري انفرماسيوني تيدي ده 1023 دي و هناك ديما كيفنو نولو اني دناب هفدولو شيكرنو شهيدا وخينا شهيدا يعني كرنا فيلم مدرخص نجبو ريكلامو بروباغندا يا شارو وغاريلا وتشتم بفيرنجي خمناك ون راس اخر حمود شيت فيلم ده راس ون هقاص شيرن بس ازول ور ببينم يعني تشينا بقريلا لدير سمي بسيكو تنا ولمتينا وخاكوركي وحفتانيني وزابي شيرن ووين هنرمندي بككي درك حفتانينا فيدري حفتانينا برا بيجي فيدري منظر هرن المنظر جي برا بيجي نظام فيدري تشاي قلبية او آمد دجله برا تشويق بكي كو قريلا هرن قلبية الرزقار بكن نجمر سبينير وإيوار دركذا وفن وإخانت
و برزانی و چیرۆک میرۆکی هانێ پنا باڵا بەرە ئەزوی ببینم ئەو و گەریلا هەرن قولپێ ڕزگار بکن هەرن وێ دەڤەرا هانێ ئامەد دژ لە ژێر ئامەدێ و چەمێ دژ لێ هەموو ji dagirkera rizgar bikin ma qeylê wê derê ne dagirkerin tenê eskerê Tirkiye dagirker li Başûrê Kurdistanê hene rast dagirker e dewleta Tirk li Kurdistana Başûr dewletekî dagirker e tevgera PKK jî li Kurdistana Başûr tevgerekî dagirker e her du jî dagirkerin û her du dagirker bahaneya didin hevdû û alîkariya hev dikin û koalîsyonekî di navbera her du dagirkera heye dewleta Tirk û tevgera PKK rêxistina PKK a dagirker dewleta Tirk a dagirker tevgera PKK a dagirker baş e yanî tiştek ecêb e kes nayê nabêje hûn hewqasa şêrên heftanîn ew heftanîn ew zapê û mapê û stranmiranê ku dibêjin demere medya we û stranbêjên we û awazên çiya û awazên nizanim çi bere li ser Dêrsimê roşkî roja me bidîta çalakiyekî wilo dewleta Tirk bihejîne li Dêrsimê tevlî ku xelkê Dêrsimê qebûl nakin tevlî ku gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê qebûl nakin miçû dît qebûl nakin şer lê li dijî şerê ku li Kurdistana Başûr jî nasekinin ana şer were Amedê û Mêrdînê yek jî qebûl nakin yek jî ji wan ev girêgir û ev siyasetmedarê wanî ku li ser ekrana dibînin û di medya de dibînin diaxivin û quretîya dikin û şoreşgerin û welatparêzin lê nerazî ne ku dîsa şer vegere Bakurê Kurdistanê nerazîbûna wanî li dijî şer li Bakurê Kurdistanê gerek nerazî bin li şer li Başûr lê xuyayê PKK fêm kirine ku PKK dibe li ser şer de jî li ser xwînê de jî wekî Drakulayê ev kesayetiya efsanewî a Drakula ku xwînê dibêje eynî wilo xwîn tune bi PKK tune wekî çiye bêjin pêşî yan jî spî evê ku yanî li ser xwînê dişîn rêxistina PKK jî ev male bê xwîn PKK tune jiyan bê xwîn nabe li cem PKK jiyan bê xwîn nabe li cem Apo jiyan bê xwîn nabe li cem Cemîl Bayik û Murad Karaîlan û Qeraso û Duran Kalkan lewma Bakurî jî fêm kirine PKK çawî PKK li Bakurê Kurdistanê tune be wê agir bîne li Başûr nebe wê agir bîne Bakurê mala Bakuriya dîsa xerab kir na Bakurî dibêjin PKK bere li Başûr bibine neyê ceme mere ne şer neke û eferim û berxwedan û serhildan û îxanet û ji wan derew merew ê hanê lê li dervayê cade û malbat û herem û devera Bakurê Kurdistanê a Bakurî jî mixapin tiştekî ev apoçiyên li Bakurê Kurdistanê ev nîfaq li cem wan heye min dîtin yanî û ji bara axirîn li dijî şerin lê newêrin ji PKK re bêjin îdî bes baş e ev tiştekî din dev ji vê meseleyê hemû deynin alîkî ev PKK hewqasa dibêje mi 20 esker kuşt mi 10 esker kuşt mi 5 esker kuşt baş e PKK çima naçe ser cenazeyê wan nasnamê van eskerê hanê ji birîkê wan derxîne nasnamê wan derxîne tiştê wan derxîne ev gerîla TV û medya PKK çima behsa van tiştîhan nakin eger dewleta Tirk inkar bike PKK bêje hevayê nasnameya eskerê te heva fotoya eskerê te 1 û 2 û 3 û 4 û 5 tune tiştekî wilo tune nebûye baş hûn weqasa şêrin û vê derê heftanîn e û govend movenda ez wilo bibînim û teknîk û taktîk û nizanim çi we eskerekî dewleta Tirk kuşt kîmlîka wî derxînin nasnama wî derxînin
بيجا يا أفا فوتوي وي أفا كمليكويش بو مالباتي وي ناز بك مالبات أفي عسكري هان ناز بك كل زاروكي وان هاتي كشتن دولة ترك دروال واندك ونشما فيناك اگر هجماري والراس به بينجي وبيست وسي ونظام دا عسكر ليفر وشار عسكر ليفر روش كيز روجا شخيرا مالا خدي برا مدني فرحو بيج دركبه آمد دجله دركبه بيج اوه كولو سي خورتي وآجاني وخنزي جي پاكاكي ردكن وسرحيزيش پاكاكي ردكن برا دركبه بيج هوا دوه ديروك هانه دوه تاريخ هانه ده اوا فيلم روش روجا پکیکن ناسنامه عسکری ترکیه کشتی به ناو به دتا ناو باو ناو دی به فوتو به دیکومنت جبو دولتا ترک بحجه جواکا ترک بحجه ون چما بیناکن ما قیون نکارن لوکن اگر اف هجماری کشتی و بریندار و اف تشتی کون دمدیا خود بیجن راست بن اگر نولو به يمكي حمو فرن دمكي ناوي فيريخنا هاني ببه تفجرا خاپوچی داگرکر آورکر او يعني شتكي دين الوزي ده ببه نتني داگرکر اوورکر جبون اف ناف ني سروه بفي منطقي هاني بفي متودا هاني نيزيكي ريكلام و بروباغندا يا بوكان فاز نرينك جوار بيش ميني اگر ون كاربن بكن جبوكو ون انفرماسيون و هجمارين خوا ببلغه بكن شوازنا دماسترخ نلوه دكم اس ببلغه دا آخبم ونجي دما ريكلام و بروباغندا بكن بشك بهوستاي بمجي و بزانبوم و ببلغه ريكلام و بروباغندا اشخار بكن وكيدن يعني حشاي حزورة يعني چی بيجم يعني كر افغوتني بابو كارانه يعني نه من يعني تنور بطروف الصار گرم نابه يعني چیروک نه چیروکا بشيره مل نواف و صفقان وارد دركب تنورا صاروا بيدنك بابو خوينه همي مش بروبلم دي كرده كيشه برزگريك دي كرده كو تنورا PKK بفرو درو و يعني ليسكا بحسي خلقي وبخوينا كشو خورتين بيقونا خوي يعني دهم همه وخوين خوينات خوازو اگر دو خوازو ببيرنگي هانه مخابن يعني تنورا PKKش بريده وحتى روجائيرو بالدرو وبخاباندن وقرب دبه وافقلي هانه جي و هنرمندي وانو هالبستبانن وانو وحليم يوسفي وانو واف كسي هانو راب مجمر وكي مطربة يعني لدفو زرنيخن وشابا شابكن وفالا جبو برجوان دي اخوة يعني انا احمد حسيني نزانكو PKK خزوري وي عبد الملك PKK وي تصفية كريه ودبن اشكنجه ده PKK وي تصفية كريه ايه هنرمند ايه هلبستوان ايه خورتي نازك ايه خورتي هجاك ونهاجة اگر لسرجياني بانا اوي مبري بحصا في مجارة هاني كدو قاتلي بي كجري بيجي قاسم انجين بو اندام كوميتانا بنديا PKK او جهاد كشتن وجا خود كر هلبستوان وفيلزوف ونظام شعبي كجري هاني احمد حسين يجي الروشة خوا وحالي خوا يا احمد خودش درازي قاي چند سالي تدوي دنياي دماغي بچك يقولوا بالرومت بكرامت بالشرف ولو فان سالي داوي دنافا حريا PKK يقولوا نهيل دنافا قرافا غنيا PKK نهيل فان چند سالي اشتر مايشي امي يقش بمرن يعني كسمنا امينه حتى لهما مرا كاربش ولا الرحمن خدي لي د چند روزه داوود خدي حلوس وما قيتش PKK تيرنا باي مالكت تشتكي براستي سر آستا روشن بيري نفسكاري سوسرتيك يعني بيداوي بي سينور ولوش خرازين علمين كتي خوينا وان نكارن بي چی بشم بي سختكاري بي داگركاريا PKK نكارن بجين يعني بچكي ولو بآزادي بحسن PKK بجين ور PKK ور ما داگر بك ام علمين داگركارياته ام نكارن بجين حمو افمال
نواف و طارق و ئەژدەر و مەژدەر و ئامەد دژلە و هەموو هینی ئەف داگیرکەریە هەنجرین داگیرکەریە PKK و virên PKK bêxwasa bi wan şêrîn e de bera şêrîn